бачо мо дарси навбатимона дар бораи ҳалли ин масъалаҳои абраҳамиян давом метиҳем. ай мисоли 21 хеле ки мебинем то 25 ҳаллш мекунем. мисоли 21 ма аллакай дар ин компютер нависонда мондам. нигоҳ кунем, координатаҳои се қуллаҳои секунҷа дода шудаанд. x1 y1 x2 x3 y3 периметр ва масоҳати онро ёбед. аз формулаи ҳисобкунии масофаи байни ду нуқта дар ҳамворӣ нигаред ва сипориши бегин 20 истифода баред. барои ҳисобкунии масоҳати секунҷа формулаи геронро истифода баред. хоб ана формулаи герон ки дар ин ҷо пи баробари а ҷамъи б ҷамъи с тақсими д ним периметр мебошад. хоб мисоли якума мо дар ҷа кор кардем. 6 дохилкунанда дорем. ин системае ки озима кор кардам Visual Studio 2008 ай сабабе ки дар ӯ светон несте компютери домашниро истифода бурда натонистем, дар ноутбук истифода бурдастем ира. хоб ин Visual Studio 8 ама Visual Basic шкати анака анами хел нависонда мешавам. якум 6 тара ворид мекунем дохилкунандамона, баъдан а-ра меёбем, баъдан б-ра, баъдан с, баъдан п-ра, баъдан с-и масоҳата. хоб тағйирёбандаро пешакӣ дар инҷо воридиш мекунем. анака озимо бо шумо ишки камтар дурусттар буд, бароям пешакӣ нависондем. мисоли диюма оғоз мекунем коркуниша. мисоли 22 мо чӣ гуфтесте? хоб дар мисоли 22 мегӯяд қиматҳои тағйирёбандаҳои а ва б-ро иваз кунед ва қиматҳои нави а ва б-ро чоп кунед. яъне мо дар басандае ки фақат ду қимата ҷоашонро алиш кунем тамом. барои ин мо қиматҳоро интихоб мекунем. яке усулҳои бигем осонак метавонем ки ира хутонам б ягон кам буди аллакай бояд фаҳмида бошем ки мора гуфтеста ҷои а-ра б даброр, ҷои б-ра а даброр. ҳамиқа гап. хоб инҷода 3 ва 4 мемонад. 3 ва 4 ва пиеса авбеш кунем барои хубтар шудан аву б барое ки қиматамон ҳамира гуфтеста. хоб анака дар инҷа менависонем а баробари val text як нуқта text анака инҷашда менависонем б баробари val тексти ду нуқта text қавса мекушем. хоб аллакай нигоҳ кунед, инҷода хатогӣ гуфтеста бо сабаби ки авбеймол номаълуме. барои ҳамқа через дим менависонем. дим а б аз интиҷер. ама тамом формулаи мо кор дод ромад иш. хоб давомиш метиҳем. ба мисоли сеюм меоем. мисоли сеюм чӣ гуфтеста? нигоҳ кунед, тағйирёбандаҳои а б ва с дода шудаанд. яъне ба мисоли ҳамин пешинашиша қиматҳои онҳоро чунин иваз намоед ки а ба б, б ба с, с ба а ҷойгир карда шаванд. қиматҳои нави а б ва сро чоп кунед. яъне гуфтеста ки қимати а мо ба б тоғри шавад, б мо ба а тоғри шавад ва ғайра. анами корро мо иҷро мекунем. хоб инҷода мо як эси дига ҳам дорем. буро ай ҳаминҷа илова куниш оғоз мекунам. хоб эс инҷода мешавад 3 4 неҷа 3 ра мегирем, аллакай 4 мешавад.
پایانگیش نمیاییم بهش 5 میشود. یک تای دیگه پایان میمونم. یالکای 6 میشود. انا که جا 6 نویسندیم اس میشود. انا که نگاه کنیم که شرطی چیمون چی گفته است بود. قیمت اسمون میگه با ا توغری شود. برای هم که اسمون یکم دا پیچاده میتیم. دیگرش در گفته است بود که قیمت بیمون باید با ا برابر شود. اینجاش ما ا را پیچاده میتیم. و قیمت سیم ما گفته است بود که قیمت اسی ما با ب توغری شود. اینجا در ب را میمونه. وقتی که شما برنامه را با کار در آوردین ان همین گونه کار میکنند. خب مثالی نوبتی در میاییم. یعنی 24 در مثال 24 ما چی گفته ایستاده است. نگاه کنیم. بگین تقریبانده های ا ب و اس داده شدند. قیمت های آنها را چنین عوض نماید که قیمت ا با اس با ب با ا جایگیر کرده شوند. قیمت های نوع ا ب و اس رو چاپ کنید. خب با فکرم که دشوار نیست، همون گونه است. نمیرم کپیا کرده میمونم. اگه شما دا مصلحت میتونم که دستکی نویسانین تا که خودتون از یاد کنین همین چیزا را. خب دوامش میتونم. اینجا فقط گفتگیه که قیمت های ما کمتر جابجا شدگیه. یعنی چی خیلی قیمتی بی ما با ا توغری شدگیه. قیمتی بی ما با ا توغری شدگیه. قیمتی ب خودش باشه با اس برابر شده است. انا قیمت اس باشه با ا برابر شده است. همین بود مثالی 4 ما. خب دوامش میتیم. مثالی 25 مونه که ایش چی گفته است. ایش یه بار خبر میگیریم. خب قیمت فونکسیایی y برابر 3 ضرب x در درجه 6 مینوس 6 ضرب d در درجه در کوادرات مینوس 7 را برای قیمت داداشته x حساب کنید. خب برای قیمت داداشته x حساب کنید. نه کاز ما حرکت میکنیم همین را کارش کنیم. خب یا داخل کننده اینجا یک تا داخل کننده داریم که هم مثال خودش گفته است و قیمت x ما یا خارج کننده داریم. تمام. این ما کپیا کرده اینجا میارم شد. خب ما داریم اینجا دا x و داریم y. تمام. انا یاش زیادتیه. انا یکمی ما میشه x. تکستی اگه ما x هم میگیریم. خب با همین تمام. نه بینش مالا آزیرشته در کار نیست. میگیریم میپرتیم. تکست باکسی دادم جواب میبریم خودش. توغری میشه. ایجاد هم میاید. x نه y. نه که داری باید ما فرمای خیلی ایگری که بنویسیم. مثال ما یا بار دیگه نظر میکنیم چه خیلی بود. در مثال گفته است خودش ایگری برابر 3 ضرب x در درجه 6. ایگری برابر 3 ضرب x در درجه 6. درجه خیلی من نمیشون. در درجه 6 مینوسی. خب مینوسی 6 ضرب x در درجه 6 ضرب x در درجه 2 مینوسی 7 بود. مینوسی 7. مثالی انامیش این اینقدر تمام. انامی حل مثالی 25 ماه با همین سربلند خانواده باشد تا نوارهای بعدی. اگر سوید بیایه با در او کامپیوتر پیشنهاد دوامش میتینیم.